омӯзиши фанҳои дақиқ бешак тақозои давр аст, чунки нақши ин фанҳо дар рушди ҷомеаи муосир хеле намоён аст. аз ҷумла асри 21-ро ки асри илму технология мегӯянд, аз омӯзиши амиқи ҳамин фанҳо замина мегирад ва тавре ки мушоҳида мекунем ҳанӯз ҳам рушди илму технология дар ин аср бо суръати кайҳонӣ идома дорад. мо насли ҷавон бисёр фурсати муносибе дорем ки дар ҳошияи 20 сол, яъне аз соли 2020 то соли 2040 ки дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон гардидааст. аз таҳти дил омӯзем ва ба дастовардҳои беназир дар ин риштаҳо ноил гардем, чунки моҳият ё ин ки мақсади асосии эълон гардидани 20-солаи омӯзиши ин фанҳоро низ ҳамин дастовардҳои насли ҷавон дар ин риштаҳо ташкил медиҳад. як наворе ки моро ба омӯзиши ин фанҳо таблиғ мекунад, ҷалб месозад, моро ба идомаи барномаи Субҳи Тоҷикистон мепайвандад. дар студияи таълимии телевизионии факултати журналистикаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон тарзи кор бо тамоми техника ва таҷҳизоти сабту танзим ва пахши барномаҳои радиоиву телевизионӣ аз рӯи ихтисосҳои гуногун ба донишҷӯён омӯзонида мешавад. студияи мазкур дар ошёнаи якуми факултет воқеъ буда аз студияи радио ва студияи телевизион иборат мебошад. дар студияи таълимии телевизиони факултети мазкур сабти бахшу гузориш, барнома, лавҳаву очерк ҳамарӯза ба донишҷӯёни курсҳои гуногун омӯзонида мешавад. донишҷӯён нахустин қадамҳои худро дар самти омода намудани барномаҳо аз студияи мазкур шурӯъ намуда барои мутахассис гардидан тамоми нозукиҳои ихтисосашонро меомӯзанд. هم میتوانیم که نظری و هم عملی کارهای خودمان را یعنی تحصیل کنیم و فعالیت خودمان را در روند درس یعنی نشان دهیم. نشان میدن که چگونه باید برنامه را ثبت کرد، چگونه باید برنامه را پخش مستقیم برای شنوندگان و بینندگان نشان داد. این وابسته از خود دانشجو، از تکنیکی که برای دانشجو لازم است در اینجا یعنی مهیا کرده شده است و اگر که دانشجو خواهد که خودش را یعنی آماده کند به این استودیوی تعلیمی میآید و استادان به حد با اون یعنی جدی مشغول میشوند و اون دانشجو آزادانه میتواند که کار فعالیت کنه. هم یعنی همکاری مینماییم با استادان خودمون، هم ترنینگ ها تشکیل میشود که ما در مدت یک هفته یا میشود ترنینگ 2 هفته فعالیت میکنیم، یعنی نوار برداری یا اینکه ثبت و دیگر جزئیاتی که مثلا کسب ما طلب مینماید اون را استادان با تمام نازکی هایشون به ما یاد میدهند و ما میتوانیم که باز وقتی که ما ترنینگ را میگذاریم بعد از ترنینگ با استادان همکاری میکنیم و همون چیز را باز سایقل میدهیم. имрӯз студияи мазкур ба телевизионҳои марказӣ ҳамкорӣ намуда мутахассисони омода карда шударо баъд аз хатми донишгоҳ дар самтҳои худ равона месозад. ҳамарӯза донишҷӯён бо роҳбарии омӯзгорон барномаҳои радиоии пахши мустақимро гузаронида нахустин таҷрибаи худро дар ин даргоҳ мегиранд. барои сабти барномаҳо камераҳои замонавӣ ва таҷҳизоти зарурӣ муҳайё карда шудааст ки донишҷӯён ҳамарӯза дар вақтҳои муайяншуда ба ин макон омада техника ва таҷҳизоти фароҳам овардашударо меомӯзанд. ما جوانان سربلند و خوشحالی دوران صاحب استقلالی با شکرگزاری از فضای صلح و ثبات کشور ابراز می‌داریم که در چنین یک کشور بیشت آسا زیر سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان تحصیل داریم. امروز برای ما جوانان سعادتمند در دانشگاه تمام شرایط‌ها فراهم آورده شده است و امروز در نزد فاکولته دانشگاه استودیوی تعلیمی فعالیت می‌کند که برای ما جوانان امکانیت‌های زیادی را فراهم آورده است. ما جوانان می‌توانیم سطح کسبیت خود را در این فاکولته در نزد استودیوی دانشگاه رشد بخشیده من بعد در دیگر شرکت‌های رادیویی و تلویزیونی کار و فعالیت خود را پیش برده در رشد و نمای تاجیکستان عزیزمان سهمگذار باشیم. дар факултати журналистика барои соҳиби илм гардидани донишҷӯён китобхона ки дорои тамоми китоби лозимӣ аст бо номи ганҷина ташкил карда шудааст. китобхонаи мазкур дар баробари китобу рисолаҳои илмию тахассусӣ боз адабиёти гуногун соҳаро фарогир аст. дар қисмати дигари факултати мазкур синфхонаҳои компютерӣ муҷаҳҳаз бо тамоми шароити лозимӣ ва пайваст бо хати интернет
تامین کرده شده است. دانشجویان با راهبری متخصصان ساحت طرز کار با شبکه‌های اینترنتی و سامانه‌ها را می‌آموزند. چون این شرایط مساعد تعلیمی به دانشجویان امکان می‌دهد تا توانند متخصص ساحه گردیده فعالیت را بعد از ختم دانشگاه در سمت خود ادامه دهند. بینندگان گرامی، حالا ما صحبت فاصلوی داریم با طبیب گلنوره رحمانова از مرکز سلامتی شهری رقم 13 ناحیه شاه منصوری شهر دوشنبه. میگفتید که در فصل زمستان بیشتر کدام بیماری‌ها خروج میکنند؟ با گروه بیماری‌های موسمی داخل می‌شود بیماری زرپروین ویروسی A، سرایت شدید راه‌های نفس، بیماری زکام، بیماری بناگوشک به اصطلاح پاراتیت اپیدمیکی، بیماری اوباکون به اصطلاح وترینیا اسپا، بیماری کابوتسولفا یا کوکلوش به اصطلاح میگویند و این گروه داخل میشوند. این بیماری ها اصلا در بین کودکان بسیارتر دیده می شود. سبب این بیماری ها البته ویروس هایی که در موسم خنکی سر میزند ویروس ها می باشد. بیماری های کابوتسولفا و پاراتیت اپیدمیکی در بین کودکان یا اینکه سرخچه در بین کودکان این گذرانیده می شود. ما با کدام راه ها می توانیم خروج این بیماری ها را پیشگیری کنیم یا اینکه به این بیماری ها گرفتار شده باشیم آنها را تبابت نماییم؟ راه های پیشگیری این بیماری به واسطه امگذرانی در بین کودکان فایز بیمارشوی را پست می کند. بیماری کودکانه هپاتیت A باشد. سبب بیماری این استفاده نبردن آب ناجوشانیده شده، رعایت نکردن گیگین شخصی، در تماس نزدیک بودن با شخص بیماری هپاتیت A می باشد. رعایت کردن گیگین شخصی، شستن دستان منتظم با صابون، استفاده بردن معلول‌های بی‌ضررگرداننده، پوشیدن لباس‌های گرم در فصل سرما، استفاده بردن خوراک‌های گرم، تحت نظارت گرفتن کودکان خردسالی تا 5 ساله تا سن مکتب و از 7 ساله تا 14 ساله از خوراک‌های تست‌تیار استفاده نبردن. هنگام وارد شدن در ماشین‌های مسافرکش در مشروط‌ها ما باید حتما بعد استفاده بردن یا که دست رساندن به یگان تجهیزات باید وقتی که به جای کار می آییم یا که به درس می درویم البته با خود معلول‌های بی‌ضررگرداننده گرفته از آنها استفاده بریم. شستن دست در جای کار یا که در مکتب با صابون یا که استفاده بریم از سالفیتکه های یک مرتبه استفاده برنده با محلول اسپریتی هر 1-2 ساعت نقاب خود را علیش کرده بعد وی حتما دستهایمان را باید شوییم با صابون یا اینکه با محلول اسپریتی. در کودکان باشد وقتی که آنها به خانه می آیند هر یک کلان سالان پدر و مادر یا اینکه در اویله کلان سالان باشند حتما دستهای کودکان خود را با صابون شسته طرز شستن دستها را یا که استفاده بردن معلول‌های بی‌ضررگردان به آنها رعایت کرده نشان دهیم که چخیل باید آنها دستهایشان را شویند و با تجهیزات هایی که بیرون از خانه استفاده میبرند خوبترش دست نرسانند یا اینکه بعد دست رساندن حتما از معلول‌ها استفاده برند. تشکر زیاد برای نصیحت و توصیه ها و بینندگان گرامی یادآور میشیم که صحبت داشتیم با گلنوره رحمانова طبیب از مرکز سلامتی شهری رقم 13 ناحیه شاه منصوری شهر دوشنبه. برنامه صبح تاجیکستان ادامه دارد. таъмини истиқлолияти энергетикӣ дар таърихи тоҷикистони соҳибистиқлол як қадами устувору бузург дар самти расидан ба ҳадафҳои стратегии миллӣ мебошад. мардуми мо хуб медонанд ки фасли зимистон нисбат ба тобистон мушкилотҳои сахти худро дорад. яъне имрӯз мо метавонем бо истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ мушкилотҳои фаслҳои тирамоҳу зимистонро пешгирӣ намоем. агар шумо аз хона ё аз ҷои кор баромаданиед, пас ҳамеша дар ёд гиред ки асбобҳои барқиро аз ноқил ҷудо намоед. аз кор одатан бегоҳ мебароем.
тасаввур кунед ки таҷҳизоти барқиро хомӯш накарда бароед. аз бегоҳ то саҳар чӣ ҳодиса рух медиҳад? шумо аз ин бехабаред. барои пешгирӣ аз ҳолатҳои сар задани сӯхтор муҳимтарин чора эҳтиёткор будан, дар як вақт истифода накардани чанд асбоби ба нерӯи барқ коркунанда ва риояи қоидаҳои нисбии таҷҳизоти барқӣ мебошад. бо мақсади сарфакорона истифода намудани қувваи барқ 19 сентябри соли 2013 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарфаҷӯӣ ва истифодаи самараноки нерӯи барқ ба имзо расид. ҷиҳати пурра таъмин намудани истиқлолияти энергетикӣ ва табдил додани Тоҷикистон ба яке аз кишварҳои асосии содиркунандаи нерӯи барқ дар Осиёи Миёна, ҳамкорӣ бо давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон ва созмонҳои бо нуфузи байналмилалии молиявӣ вусъат дода шуда, силсилаи нерӯгоҳии барқии обии хурду бузург ва хатҳои баландшиддати интиқоли барқ ба хориҷи кишвар бунёд мегарданд. мутобиқи маълумотҳои ширкати савомии холдингии кушодаи барқи тоҷик, ҳамасола гурӯҳҳои муштарак оид ба ташкил ва гузаронидани корҳои профилактикӣ бобати истифодаи оқилонаву самараноки қувваи барқ, истифодаи фурӯзонакҳои тафсону баландшиддат ва асбобҳои гармидиҳандаи ғайри стандартӣ таъсис дода шуда, дар манзилҳои истиқомативу маҳаллаҳои аҳолинишин, муассисаву ташкилот, корхонаву идораҳо, ҷойҳои оммавӣ ва бӯстонсарои минтақаҳои истироҳатӣ фаъолияти шабонарӯзӣ ба роҳ монда мешавад. ҳамзамон омили дигаре ки дар ҷомеа ба чашм мерасад, бо таври пинҳонӣ кашидани хатҳои барқ ва манзилҳои истиқоматӣ мебошанд. бояд гуфт, самаранок истифода бурдани нерӯи барқ ва пардохти саривақтии ҳаққи истифодаи он нишонаи фарҳанги баланд ва масъулияти шаҳрвандии ҳар як сокини мамлакат буда, ба таъмини фаъолияти мунтазаму боэътимоди шабакаҳои интиқоли барқ ва низоми энергетикӣ мусоидат менамояд. тавре мутахассисон таҳлил намуданд, дар сурати истифодаи 8 лампаи каммасраф дар як сол хароҷоти умумии аҳолӣ ба 506 миллион киловатт-соат баробар мешавад. истифодаи мақсадноки нерӯи барқ ки аз ҳар кадоми мо шаҳрвандон муносибати ҷиддӣ ва ғамхоронаро талаб мекунад, месазад ки аз истифодаи фурӯзонакҳои тафсону баландшиддат ва асбобҳои гармидиҳандаи ғайристандартӣ ки ба талабот ҷавобгӯ нестанд даст кашем ва ба ҷои онҳо аз таҷҳизотҳои каммасраф истифода намоем, ки ин саҳми мо дар дастрасии мардум ба нерӯи барқи доимӣ дар фасли зимистон ва ғанӣ гардонидани буҷети давлатӣ мебошад. агар хоҳем ки аз нерӯи барқ мунтазам истифода барем ва дар вақти сармо муассисаҳои иҷтимоӣ хонаву кошонаамон гарму фурӯзон бошад ва ба ҷорӣ намудани маҳдудиятҳои истифодаи нерӯи барқ замина пайдо нашавад, бояд нерӯи барқро сарфакоронаву мақсаднок истифода барем ва ҳеҷ гоҳ ба амалҳои ғайриқонунии он роҳ надиҳем.